Twongeye kubaha ikaze abakurikiye Real Talk One TV, turabaramukije aho muherereye mwese ku migabane y'isi itandukanye. Reka nongere mbashimire abakomeje kudukurikirana ku biganiro twakoze ubushize, abakoze subscribe turabashimiye rwose, muri abantu b'agaciro, Imana ibaha umugisha. Mwatweretse urukundo, natwe ntituzabatenguha kubaha ibiganiro byiza kandi byubaka. Kanongere nshimira none abakomeje kuduha inama nziza z'uko twakora ibintu neza, rwose turabashimiye. Nongere mbasabe ngo mukomeze musengere iwacu, hari intambara, hari ubwicanyi bukomeje kuba, Imana yonyine niyo yokongera gutanga amahoro hariya, abantu bakongera kubana nk'uko byari bisanzwe mbere. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu, araza kubibwira, atubwira amateka. Ni umuntu wabaye mu bibogobogo, mu mucikacumu, mu ntambara yabereye mu bibogobogo mu 1996. Abantu benshi ntibaba bayizi, cyane cyane abantu bakiri batoya b'urubyiruko. Abasaza rero iyo tubafite ni ngombwa ngo batubwire amakuru tuyasigarane. Abenshi ntibakunda kwandika, abenshi ntibakunda gusoma n'ibyanditswe. Mwibuke ko wa muzungu wavuze ngo umunyafurika ukeneye kumuhisha ubutunzi ukabushyira mu gitabo, kubera ko badakunda gusoma. Ni byiza rero igihe YouTube yaje ikaduha amahirwe, igihe dufite abasaza nk'aba bafite amakuru tugomba kubika, ni byiza ko tubabona tukabaganiriza bakaduha amateka babayemo. Rero agiye kuduheza amakuru, adufitiye ubuhamya. Yagiye ahura n'intambara zitandukanye, abenshi mu muryango we baragiye, niwe wasigaye wenyine, ariko nanone Imana yaramurinze. Biravuga ngo mu bibaho byose duhora dushima Imana, nubwo hari abatambutse ariko yarasigaye, turabishimira Imana. Rero reka mwiyegereze atwibwire, hanyuma tuze kugira ikiganiro. Muze Yego, ni karibu muri studio za Real Talk One TV, murakoze cyane. kandi turabashimiye ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Yego. Wabatangira wibwira abantu kugira ngo abatakuzi baze kumenya uwo tuganira ninde. Murakoze cyane. Ku mazina yanje nitwa Zakariya Mugema Rwakira. Nari ntuye mu Bibogobogo, ku musozi witwa mu Bivumu. Aho niho hari iwacu. Noneho ndagabana uko nguko kurangira. Mu Bibogobogo ni Ubembe ngira ngo wonye. Ni Ubembe. Ni Ubembe. Mu Bibogobogo. So mu muhana wabaga mu muhana witwa gute neza? Mu muhana witwa mu Bivumu. Mu Bivumu. Mu Bivumu ni iwacu. Je iwacu ni ku Mugorore w'Abanyakarama. Yego yego. Hanyuma uraza kuduha amateka abantu batakuzi, batazi n'intambara yagiye ibera hariya hantu. Urabona ko twatewe, duterwa impande zose. Abantu bamwe ntibamenye amakuru y'aho abandi bari batuye uko byagenze. Twumva amakuru y'ababaye muri Zura, za Lubumbashi, Kalemi, tukumva babaye ahandi hatandukanye. Tukeneye ngo tumenye natwe amakuru yabaye hariya muri 1996 mu Bibogobogo. Kanje nari mutoya, nza nibuka gusa ko twahunze duca mu kibira cyitwa ngo ni muri Ndobo, duhurukira ahantu bita ngo ni mu Bijabo, tuza kuja ahantu ngo ni mu Cakira. Ariko umva hari kera sinaruhamenya ngo ni twari ko duhunga iki icyo gihe cyane. Ariko nkamwe icyo gihe muri bakuru mwodusobanurira impamvu zagenze gute, mwari musanzwe mubanya gute n'Ababembe mbere yo kuri ya ntambara iba? Murakoze. Noneho mu bisanzwe bari abantu twari dusanzwe tubana neza, neza cyane.
tuvuge nk'abari mu bibogobogo kwa Muganwa kwa Matare bamanukaga baja za Baraka Karunja Ikabera twebwe bamwe bari mu Magaja natwe twari mu Bivumu no kuri Nyagisozi no mu Rutabura mbese abantu bagendaga bamanuka baja mu masoko y'ahantu begereye nk'Abanyarutabura n'Abanyakabembwe. Abanyakabembwe baremaga kwa Nundu twazaga tuje ngira ngo bari mu Rusenda mwebwe biwanyu ku Mugorore n'abo mu Rutabura n'abo kuri Mugono mu Rusenda. Abanyagisozi n'abi wacu ni mu Rweba niho nanibagiwe aho n'Abanyamagaja kwa Matare no kwa Muganwa no kwa Gapera bamanukaga baja za Baraka nuko niko hari hameze. Nukuri abo bantu twari duturanye neza cyane. Ugenda wamanuka ukarara nta mahoro ukama wisanzura nta kibazo. Noneho mbona rimwe na rimwe baza nk'iwacu bakazana nk'imyumbati bagaza baza bakarema isoko. Twagiraga isoko imwe yo ku Gishenyi bagaza bazamuka yagazire mu munsi wa 4 bakazamuka umunsi wa 3 bakarara mu mihana bugacya bakarema isoko bagasaba bagahindukira bagataha. Natwe tukarema isoko ya 2 tukamanuka barara bakarara bamwe bakanirirwayo n'amahoro nta kintu na kimwe gihari. Noneho turasuhura mu kwezi kwa 7 samazaga musuhurira Inemba. None ngo tumare gusuhura twagaza dusuhura kwezi kwa 7 kwezi k'8 kwezi k'9 ikibugu kigatangira kurya inka. Ukugaho ni imbere ya 96 imbere ya 96. Noneho bibaye nyine ico gihe abantu bagiye gushira intambara nizigiye aho Inemba ni mu Babembe mwazaga musuhurira. Twagaza duca mu Babembe ukagenda neza ukagera ahantu Inemba hisanzure hirya kandi ikazimiya niho hari Ababembe ariko twe twagaza tubinemba twabaciyemo twabase. Ese mwazaga mucyo hitwa ni Iseberi. Twagaza tutangira Iseberi uburangije ubusize ubugeze ku mupaka w'Ababembe. Uwo watambutse Inemba ubu utarashika Inemba wagaza utangire kwamanuka za Gafurwe ukika kuri Mutambara ukaja Bukimarindi ugahereza umushyashya wose ugashika hamwe ngo ni Gatarukuru ukava Gatarukuru ukaja Iseberi. Wagera Iseberi uwo ni umupaka w'Ababembe. Ahasigaye ukinjira urwa kumwagaza mu rugendamwo umunsi wose hafi umunsi wose ukira. Abagendaga nijoro bagaza binjira mu ijoro bugacya bahurutse hari urwakorerwe cyane. Noneho mugashikaga Inemba ni sanzure nta Babembe bahari ni ahantu gusa hashashe wagaze uterera ijisho rigaheka. Wagendaga bagaza bamwe bakaja imbere abandi bakaja hirya abandi bakaja hino mugatandukana nyine kujya kw'ibiraro. Abagaza bagenda imbere bagaza bashika ahantu hitwa ngo ni Kazimiya. Abo ni wari umupaka kandi w'Ababembe usubiza kandi iriya Zanganja. Nuko turasuhura ukwezi kwa 7 kurashira kwa 8 kurashira. Ico gihe se hari nka abasirikare ba leta ico gihe hari abasirikare ba leta bakatanyama. Nuko gwaze kuba mu kwezi kw'Icenda ikibugu gitangiye kurya inka. Nza nibuka twari kumwe n'undi mugabo w'Abagorora ngo Setobora aravuga ati noneho ga ubwo ikibugu kibaye duse n'abisuganya tuzotaha mugende muje gusaba ubwasi Iseberi. Nza nibuka nije wagiye ndagera bari gushika ndinjira mu biro byabo ya chef de groupement mu Bembe sego Iseberi. Ndababwira nti twaje gusaba ubwatsi atese mufite ituro ntiryogura. Bati nta kibazo ngenda hanze tubanze tukwige. Ndasohoka ndicara
mu kanya barampamagara bati nta kibazo ugende muze n'inka turabemereye turiko turisuganyaga ari inzira yo kuzotaha noneho ngo nsohokemwo gutya bamaze kunemera nsohotse mpura na Mahota Pasiteri Mahota arambaza ati se ni iki wari uje kureba hano ndamubwira nti iri kibugo cyabaye nari njega gusaba ubwatsi kugira ngo tuze tume hano Isebere arambwira ati icyo nkubwiye ugende ukizwe n'amaguru urara ugenda ijoro ryose iwe se yaratuye aho se iwe yaratuye Ibaraka ariko nawe inka zabo zari muri uwo mushasha nyine w'Isebere arizo yaje kureba none ugatuhahurega arambwira ati ugende wamugenda ugenda ijoro ryose uraruhurutse nushika muzame mushika muyobora muza intambara ihewe yabaye mbi ndamanuka ndagenda nama nzamuka ubwo ndagenda naraye ngenda ijoro bucya mpurutse ngo mpuruke mbwiraga bacu naho ngo nze guhuruka urwako hakuno ya Nemba uruzi rubaho ngo Nemba mpura na bamwe kera bashoreye kera bamenya amakuru kuko ihewe yabaye mbi kera ababembe bamenye yuko ngo ingotanyi ngo zaraje ati none ababembe bahindutse aho gakera 96 hageze aho bari 96 96 ati none ga mugende mukizwe n'amaguru abo ngabo keraga bamenya amakuru barashoreye baragiye naje ndagiye no kukiraro cyacu ushike mbagiye amakuru nti dukizwe n'amaguru ababembe babaye ababembe intambara yabaye ko baravuga ngo baratumara ngo kera inkotanyi zaje zije kubamara ati none ga dukizwe n'amaguru ndakundi ayo makuru se ukaba yabwiwe nande nti mpahuriye na Mahota arambwiye ngo abi wabo inka zabo zari kuri Mutambara kera zagiye zahunza ati ndetse banakubiswe cyane ati simbizi kuko muzahuruka ati none ga nayo niyo makuru tugende ubwo twamye tugira ucya turayobora turashorera ijoro ryose rero yari amanywa bwari bukeye turashorera burira bwira tweze kuri Gasanzara neza ubugiye gushika Isebere ngo mwari benshi twari benshi ingabo nyamwinshi z'abanyabibogo gusa ariko ico ga ni igice kimwe abandi bari kure tibaramenya amakuru twebwe bamenya amakuru natwe tukibonye umwanya wo kuza kuburira abacu iyo bari twama duhita tuza twe turahuruka neza turashorera turahuruka amahoro abaje nyuma yacu habaye ibindi nibo bahuye n'ikibazo inka ziranyagwa abantu barahunga ico bikora ntibisha abantu bariko batema inka noneho batema inka abantu bazirimo bagahunga ariko ndabahaguye baje kuhagwa abaringanje nibo baje gupfa nyuma yacu nuko ga ihewa keraga ibibaye mbi ngo tumare gushikaga noneho mu minsi mikeya abantu batangiye kwikanga twashitege muhira bene abafite gabira inka zimwe keraga bazitayeko inka zimwe abasigaye izanyazwe izahurutse nuko abantu ntibazaburaga abira noneho bene anga bafite nk'abira babo bakababwira ati mube maso ati ibintu byahindutse mugiye gupfa murashira ati mukizwe n'amaguru ufite uburyo agenda ahungi kandi ahungire mu Rwanda kuko niwo mugambi bafite wo kuza kubajana ngo babajane mu Rwanda ndi muri abakongomani nuko abantu bagumye kubisuzugura babisuzugura ati yenda bizoshira nyine ndi kujya kwabo kw'ababembe bazaba bagumuka igihe kimwe gaca bikarangira biranga kabisa noneho ngo haze kuba umunsi naho nsubi inyuma ho gatoya
amakuru amaze kuremera neza abantu batangiye kubona kuko ibintu byahindutse abanyamugorore w'abanyakarama baramena barahunga nicyo gihe cy'iwacu gatubwiye icyo gihe mwe mugiye epfo kwa Muganwa mu Bikirikiri baramena barahunga hasigara umuhana wo kwa Matare n'uwo mu Magaja n'uw'iwacu mu Bivumu n'uwo kuri Nyagisozi n'uwo mu Rutabura n'uwo kuri Mugoro n'umugore w'Abasita wo hakurya. Ese icyo gihe ndaguciye mu ijambo nta basirikare ba leta babaga bahari? Nta n'umwe wari uhari. Noneho Kabembwe nayo iramena irahunga. Noneho ngo amare gusigara iyo mihana abantu batekereza naho nsubiye inyuma gatoya iyo mihana yose yari yasigaye na za Rulimba zombi iyo mihana mvuze yose yari yasigaye bose mbese bose bari bamitone bakaba bafite isezerano. Ese bo bari kubasigarira iki? Bari kubasigara noneho bafite ngo isezerano sinzi nimba nasho mu byatumye abantu bapfa nacyo cyo bakirimo ibyo sinshobora kubihamya. Bakaba bafite ngo isezerano ryo kwa Mariyamu ribabwira ngo Mariyamu yaravuze ngo uzohunga ahunga mu minebwe asanga ikotanyi azopfa kandi namara gupfa amaherezo yiwe azoba mabi ntazoja mu ijuru. Icyo nacyo baragifata cyane. Noneho ngo buke hari umunsi w'iyinga saa 4 neza abantu bose bamaze kwinjira mu ikanisa umuhana wo kwa Matare barawuzinga. Abembe naho gabaje bava Ibaraka abasoda n'ababembe bose benshi cyane. Abantu utamakuru abantu nda makuru baraza ngo baze gushika mu marembo y'umuhanda baraceceka tibaruhaba barinda bahaye bucyagurikana barayinde saa 2 saa 3 saa 4 abantu bose bamaze kwinjira mu ikanisa neza abako basigara ni bene abangaba bungeri baragiye inka abone bo bakize naho abandi bose barinjiye mu ikanisa ngo bamare kubona ikanisa neza rirateranye babaga baza amasaha musengera baza amasaha arasengera baraza bagota umuhanda bagota ikanisa bari barimo umuntu yagira ngo asohoke batayasubiramo wagira ngo usohoke bene uko abana basohoka subirayo umugabo subira mu ikanisa bene barabareka barasenga neza bararangiza. Ariko barangiza ikanisa kera bazi ko waduye ari hanze bose bamaze kubamenya kuko bari hanze n'abari bene abangaba batari mu ikanisa baragiye inka kera bamenye makuru tibagaruka bakaza barereta bakabura aho binjirira kera bagoswe nuko ngo bamarega bareka barasenga ngo barangize gusenga barababwira barinjira aduye arinjira abasore bose ukwabo bakabashira mu yabo nzu abagabo bakuru mu yabo nzu abagore b'abakecuru mu yabo nzu abagore bene abagabo bakiri batoya mu yabo nzu abakobwa b'inkumi mu yabo nzu nako noneho amakuru arahasa aragenda agera mu Magaja iwacu mu Bivumu Nyagisozi Rutabura hakurya ku mugore w'Abasita mu Rulimba ati igitero cyabaye kwa Matare kera bafashwe. Noneho kuko umuhana wo mu Magaja ari wo wari we ugiye nko kwegerana no kwa Matare barajabuka barahunga baje iwacu ngo bamare gushika iwacu gabaga baraterantse turakora iki ruguru ntitugiyeyo aho hano nta bukiriro tuhafite kwa Matare kera abantu bashize ahubwo kera bashaka fata gumaza ubwo keraga inka zitangiye kunyagwa inka nzanibuka inka za mbere zanyazwe n'iz'umuhungu rero ni umugabo w'abadahurwa ngo ni Matsinda wa Kidanga
yari afite inka ziwe zari nka 30. noneho yabaga hepfo kuw'imigina nawe arazamuka aha yazaga mu muhana wo kwa Matare. Kumbe nako arazamuka ntazi yuko kera abantu bamaze kuzinga ngo bamare gushika barazirangiza, ngo bazirangize nizo za mbere zanyazwe. Masinda yarazishoreye nyirazo, waboneka baraje batangiye kumwega ariruka karahunga, nkaga bamagira gutya barasitwara barazimanura. Nizo nka za mbere zanyazwe. Nuko noneho izo nka zimare kunyagwa, amakuru garasakaye ageze iwacu, ageze hose arakwiriye Bubembe hose, abasigaye imihana yasigaye. Noneho ba bandi b'abanyamagaje bahungiye iwacu, abagabo barahagurutse baragiye bahuye nabo kuri Nyagisozi, bati icyo twokora nta kindi, ruguru nti tugiyeyo nta bukiriro tugifite hano, tumanuke tuje gusaba ubuhungiro. Abagabo baramanuka, barimo bagaparasi, barimo ba Rugendibonga b'iwacu, barimo ba Rusingizwa. Gaparasi wa Musita Seretanda baragiye no kwa shefu w'igroupe, baramubwira ati tuje gusaba ubuhungiro kuko intambara yabaye. Kwa Matare kera abantu bafashwe, uko gani Kabera kera naho bafashwe. Noneho baba shefu ati nta kundi mugende turabemereye, muze mu Rwebaga, muze muzane ubutunzi bwanyu bwose, guhera ku ihene, inka, mbese ubutunzi bwose bwo muri iyi groupema y'Abasimunyaga, buze mu busige hano, ahasigaye tuzabacungira umutekano neza. Mugende babashorere tubahereza amabota bajane paka mwinjire mu Rwanda iwanyu, nta muntu uzofara. Ukwibaza wumva bafite icyizere kujya gusaba Bembe ngo babaheze ubuhungiro, nko kubura uko sinzi nibiza kuba nyina baza gushira, nta uzumenya ubwenge bw'abantu bazabumera. Kandi hari abagabo bafite ubwenge bweri, ubwenge nyabwo, ariko umwanya wo gupfa ni ibihe byagize ntabwo. Nuko baramanuka ngo bamara gushika barabemera ati mugende, naho barazamuka. Bwa bundi bazamutse bamazamukana n'Ababembe igicu inyuma yabo, ntibabimenya ariko ibo ntibabimenya ngo bashike gutya bakubita ingoma, twese turinjira mu ikanisa. Bati batereraga ijambo aravuga ati noneho twagiye utumara gushika baratwemerera, none badusabye kuvuga ngo ubutunzi bwo muri no groupema y'Abasimunyaga bwose dufite tubujane tuze kubasigira, ahasigaye bazaducungera umutekano tugende tuje mu Rwanda. Ati none nta yandi mahitamo agihari, tumanuke. Bararangije baravuga ngo se ngo umuntu ufite ijambo rinyuranyije n'iryo ngiryo batubwiye ngo bari uvuga, ntawavuze. Bose bamasohoka, umuntu yamasohoka yirara mu kazi iwe, undi yirara mu ihene. Babifata nyine bagende bamanuke. Naho ubwo ngubwo ngo dusohoke ikanisa gutya, dusanga kera umuhana Ababembe bawukwiriye. Nza nibuka twarinjiye umukecuru wacu niba duhamagaye twese ko turi batanu, aratubaza ati se n'uguti turagenda. Bose bavuganaga muri batanu. Twavuganaga turi batanu. Bose bamabikiriza icyarimwe ati hari hindi jambo ryo guhindura iryo ngiryo, ni ukugenda gusa tugende, udafite kugenda ni navuge. Ariko nyine mwemeye kwama mugenda mu Rwanda neza, twemeye kumanuka mu Rweba, tuzojanwaga mu Rwanda. Nuko ngo nsohoke gutya, namampora na Mubembe hari ihene y'umukecuru yamayitera icumu aho yamegwa aho ngaho. Ndasubira mu nzu ndabwira ntebe tije sinkigiye, ko murabona Ababembe hari bishungereza bakiri hano, nitwike epfo birabiki. Ati nta kundi umuntu n'amahitamo yiwe. Twamaga tugenda mu rwuri, utwanje dukaga ndasobanuye izaba bageze gutya. Kera wega wamwivamo aho nyine ubonye gusa ukabikoza uko nyine ako kantu niko kankijije. Nuko abacu bamagira cyo baramanuka, bamanukana n'Ababembe
ababembe bamwe bagiye babashoreye abandi basigara basakuma ibintu bahe bapiya ibintu ariko badahawe bakubita oya badahawe bakubita gusa bahe bata ihene inyama kujya kwabo ariko abandi bayoboye nyine n'inka zose bagiye nuko turahasigaye umuhana ngo tuhasigare natwe ntaguciye mu ijambo bavandimwe bawe bane bagiye na mukecuru bose mbese umuhana wose nza nibuka twasigaye mu muhana turabanda batatu njyewe na se uriya mugabo Alex Uhanga na Mpenda na Nowa mwe mwagiye murihishaga twamye dusigara mu mihana noneho ngo dusigarega mu mihana abafurero twari uzi ko twari turanye n'abafurero muhana bacu barutoyemo abafurero benshi nabo kera bahe bahunga nabo iboga bara abafurero ntibati ibo nta kibazo bari bafite bahe bamanuka baja mu rwego noneho ngo tusigare mu muhana ko twari dusigaye turi batatu nzari ku mugore umwe w'umufurero niwambwiye ati kizwa n'amaguru vangaha tuwe kurabona ababembe ukuntu bahe bameze hano ukaguma kuzerera ahangaha nimba ufite kuje kumanuka ukaje kumanuka usanga abanye kandi niba udafite kugenda va ahangaha ureba handuje namangira gutya umugore yaramaze nko kumanuka n'abana namanirukanka ndamutanga ati ca ahangaha tugende umugore yamamanuka nanje na Nowa nyine na Mpenda twasigaye ko turi batatu duhungiraga kuri Nyagisozi ntabwo abandi bose bagiye nuko twiriwa kuri Nyagisozi waze kuba nimugoroba uwo munsi nyine twahageze nimugoroba aratubwira ngo kwibarabara kwa Ndorere abasoda baje none ga tugende tukizwa n'amaguru turajabuka ku mugore w'Abasita turaharaye ngo haze kuba niyinga ubwo no kuvuga ngo iriya mihana yindi gaye ku mugore w'Abasita ku Kabara iriya mihana yose nta babembe bari kubajagata nta babembe bari bagirayo bose bagaze bagarukira ino hakuno ya Rwingi abanyamurenge baracyayirimo noneho ngo amarega gushika twebwe tumaze gushika ku mugore w'Abasita turaharaye turahirirwa ngo haze kuba nimugoroba ababembe bari ko bamanuka bava ruguru kwitara mu Mibunda bahungaga nabo bahungira mu Rweba nibo batubwiye bati inkotanyi zaje ibo bakatubwira nkaho twebwe tutabizi bati inkotanyi zaraje zamaze abantu kwitara bapfuye abantu bashize navuga ngo baraje ngo bashika ku muhana wo kwitara mubone he Mibunda bamaje mu muhana w'ababembe barabarasa inkotanyi agashitse gakwicumu karamanuka ngo kamanuka nago umujinya muremure batese aba bantu muraca bafite hano babandiga bacu bahungiye mu Rwego noneho barabazinga ariko babazinga ngo abagabo bakuru bakama bati ntihagire umuntu umwica abahungu bahaye bashaka nko kugira nyine ngo babagire nabi aho ngo babembe abagabo bakuru ati ntibishoboka baravuga abagabo bakuru babembega abagabo babembe babuza abasore babo ati ntimugire umuntu umwica ahangaha naho inkaga ko ziratemwa ihene ko zirabagwa ibyo ngibyo noneho abavuye garuguru naho ubwo ngubwo babazinze bahaye bashaka kugira ngo basumanye abasore bashaka kugira ngo babagire nabi nico gihe Diadoni wa Ntagora yacise aya maguru kaniruka yari mu Rweba niwe yamasimba nyine ariruka arazamuka aza ruguru ngo ashike kuri Nyagisozi atabantu bose bashize ni ukuvuga ngo yasize kera batangiye kwica batarica bagihaye bagusa babazunguruka ariko kera yamaze kubona ihari gusa iwe ariruka arahunga ngo amare gushika ruguru aratubwira ati mwe muracyari hano
tukizwa n'amaguru nimba tuja muri ndobo tugende abantu bashize twamatura gutyo turazamuka no ku mugoroba iwanyu ku wa Nyakarama duhezaga wa murambi wose ibyo murambi yose tuzoja muri Kabembwe tuzinjira mu ndobo muri Masiki kumanuka ngo tuze kugera ku murambi neza. Abambere bari bahurutse hamwe ngo habaga isoko ya kera ya kane duhura n'Inkotanyi, naho twagarukiye batandatu, bari batandatu n'utubunde twabo dutandatu. Bamara tubwira ngo umuntu noneho hari inzira nkazi ibiri gutya, hari inzira imwe yagaze imanuka muri Kabembwe gutya yika muri Kabembwe izoshinga habaga abasita kwa Gatungo, hakaba n'iyindi nzira iha umurambi gutya ikazosura kandi ikaza kwika muri Masiki izozamuka habaga umugabo umwe abazigaba ngo Rusagara. Bamara tubwira ati mwebwe abazi kwiruka abaciye muri iyi nzira izoseruka kwa Rusagara mwirukanke muhakikishe ko mugeze ku muntu wa mbere mubagarure bose namwe mwese ubu nyine kuduhe tuvuga mwamuhindukira. Abirukaga bari kwanka bagarura iyo abantu batandatu bakabona ko bazocunga umutekano naho twari ko dupfa kugaruka ari nk'amabura kindi. Wareba ingabo abantu batandatu n'utubunde dutandatu watekereza n'ingabo za Mubutu ko zingana ko tufe kugaruka ariko nyine ubusabuta uri buzibuze nyine mwari mubonye nuko tugende barabagaruka abantu bose twese tugandika ku mugore wanyu w'Abanyakarama. Naho turahiriwe ngo buze kwira mu kagoroba haza abandi batanu abasirikare barimo Yagabo. Yagabo yarahari avuga ati jewe ndahazi ndagenda umugoroba wose kuko yarahavukiye arahakurira arahazi hose. Yamagira gucyaheka imbunde yiwe nijoro aramanuka kuri mu Rurimba arikonera muri Rwingi arajabuka mu Mwumba ararenga kwa Muganwa aratambika aragenda inzira z'ijoro aragenda neza arahoka kwa Matare ariho abantu bafungiye abapfuye aho kwa Matare bari bagifungiye aho bari bagifunze abamanutse none se iwe nte bamanuye bari bataba hari bamwe bari basigaye babakingiranye mu nzu bari bafite umudendezo ntaho bari kubirukira noneho abagiye babamanuye baraka abo nibo bashyize bapfa aho n'inka abandi baracyakingiranywe muri iyo nzu abasoda barabazungurutse. Noneho Yagabo baragenda bamara gushika areba ibariyeri zose bari barashinze ibariyeri hatatu. Ibariyeri imwe yari kumwirango ryo kwa Gisese, iyindi bariyeri iri ku bitaro ahantu bahari ibitaro ngo ni kwa Kanosi, iyindi bariyeri iri mwirango rirangiza mu Rweba kwa Gashunga Umugati. Arasora aragaruka ngo amaze gushika naho ubwo babandi basigaye bangahe batandatu n'abandi batanu baje bose babakingirana mu nzu kibaboneke. Ababembe abafurero bakaza baje ngo baje gakuneka baje gusahura ibintu bamara gushika bakabinjiza bakabakingirana. Ababa bagategereza rwose tukabona abandi baraje nabo bagafata bakabakingirana ubwo batangiye zikingiranaga abafurero ubwo zabakingiranaga mu muhana wo mu Nyakarama twese niyo tubamanira. Nuko Yagabo ngo bari kugaruka ngo bwire nijoro aravuga ati abahungu bose bana b'imisore bose b'abahungu mutora amacumu mutora imipanga tugende tuza gutabara bari mu Rweba dusize abagiye dusize bano igitero kiri hano inyuma tugende tubanze tuze kurasa kiriya gitero kiri hariya kwa Matare tuzobone kuza kureba bari mu Rweba n'imbazo babagihari kandi imbazo babagihari nta kundi barijanye wahe nijoro bamagira kuki baragenda
badusigizemwo ubwo yari amaze kumenya yenda amazu barimo amazu yose barimo none badusigiyemo batatu nibo basizeho mu bantu abandi bamagira gutya baragenda saa sita saa saba saa munani saa kenda ngo haze kuba saa 11 twumva kubambikana amasasu bararasa bamye bagira gutya barabamara noneho bakaza barasa bavuga ati musohoke kandi musohoke mwerekeza mu magaje musohoke mwerekeza mu magaje musohoke mwerekeza mu magaje ni twebwe twaje kubatabara nuko barasaga babasoda bari hahandi bamagira gutya barabamara bari hasi bagera n'intuzi kandi bamaga bafata ya depo yose bari baramye bazana depo y'imbunde y'amasasu y'imiceri y'isukari ibintu byose keraga barifashe basore bose bagiye bajanye amacumu bafataga bose bamambara imbunda abasoda baragwiriye nuko bamaga basohora abantu barabajana najya ku mugorori hajya twari turi nuko ngo bamara bati turagira gute abagiye fo turi amaduheba tutagiyeyo naho bandi bashise kwicumu sinkubwiye kuko bamwe bashise kwicumu ruguru kwitara mu mirunda babembe bakaza kuvuga amakuru mu rwego tibyakunda ko babisha abasaza bakanga ati mureke kwica abantu none gacitse kandi kwicumu kwa matare noneho umujinya niho abantu babashiriye niko kagiye kamare gushika ati gitangaza ni ubu bwoko baracyariho bati shefu Mulumba niwe wanze ko abantu bapfa ati none gati two kwica abantu shefu Mulumba ngo bagiye kumuhiga aca mu idirisha arahunga bamwica yari umubembe kandi mu bisanzwe abantu bo mu Rweba ntibari bafite kwica abantu biwacu ariko nyine baje kwicwa bivuye kuri uwo mujinya wababo bamaze gushiririye abashiriye kwitara abashiriye hariya kwa matare nuko batubwira ngo barabakoranije bose babinjiza mu nzu imbajyari babashizemo hari kubiri bamwe bakabashira muri iyi nzu kuzura abandi mu yindi kuzura abandi mu yindi kuzura bagakinga none ngo nijoro kamafata umwe akamaze agafata itorosha agatorosha neza mu ikanisa aho abantu bari ndakarasa inzu igashira bakagenda mu yindi nuko mu yindi bishwa n'amasasu gusa ntambugita ni amasasu gusa babarashe nuko ngo bamarega kubarasa abantu se ntihazabura basigara abapfuye baraguma baraja baseha baza guta muri Tanganyika bose barabaseha bose bata muri Tanganyika abasigaye bose abajya bavandimwe bane bahita bagendera umwe yaracitse umukuru wanje ngo niragana aracika ca masasu neza yamabacamwe ariruka arazamuka ngo aze kugera ruguru baratekereza ati se ndahunze yarafite abahungu biwe 6 bose bashize ati name ngenda abana barashize abahungu 6 bose barashize abantu bose barashize nanje uko ndiko ndaje yamasora ahindukira yamasubirayo neza arindira niwe ngo banamusubiza n'ibita ijya mu bita yo kumbunde bayimukita yagiye arazangana ngo yacikiyane kwambogo noneho abasigaye abandi basigaye bose abagore n'abagabo basigaye bose baburiza bibote irabajana no kwambogo washike kwambogo baraparika bakamba bamurumunta ishati y'ishati wambaye bakayiguhambiriza amaboko y'umugongo bagatembishira mu ibote barapakira mu mato bakagenda bashikiro bakamena mu mazi abagabo bose n'abana b'abahungu bose naho bashiriye akari gasigaye naho kashiriye baramenaga abantu bose ngo bamare kumena abagore n'abana basigaye barabajana aza batubwira ngo umugore umwe niwe bamwe bagendaga muri Tanzania
batangiye kuboneka ubu nyine abandi yagiye muri Tanzania bafatiwe aho ngaho mu bana basigaye abana abo barashwe bakazaga batora bene ubwana bwasigaye bagomba kujana ninde wagiraga gute nabangwe akamavuga ngo ndajana nibo uza wumva ngo bagiye za Tanzania bajanywe n'ababindi nuko gabagore basigaye baragenda ngo bamare gushika aho kwa Mbogo bamaze gusobanura abagabo bose bamaze gupfa hasigaye abagore n'abana abo bariko bahambira amahuzu abagabo n'abana b'abasore b'abahungu bose nuko ngo bamaraga kwamara umusoda wari uhari ngo abahereza abasoda babiri buzuye bote abagore n'abana baravuga ati ngaba abantu uhakikishe kuko ubashikije ibuvira hatagiramwe n'umwe uvamo uza kubitanga umurase yamugwashorera ibuvira ku Ikarundu ubashika Ikarundu urasanga ujya mu Bembe ujya mwene Marungu se yari umukihajya ngo aravuga ngo reka ngo babice ujya musoda ati ntibishoboka itegeko nahawe kuvuga ngo mbashitse hatavuyemo n'umuntu umwe ugiye kuvuga ngo urabica ndakoresha gisirikare barabareka ngo babatekega mu modokari bose ngo bari ko babatekera nka kujya kuha utekera amateke mu nkono bwana bumwe bwo bwariko bahahwera n'inzara nibuka kana kamwe k'umugabo umwe twabanaga w'umugorora inzara niho yamwiciye akarengwe umwana neza inzara yamwica nuko basigaye barabajanye no mukamanyura ngo bamare gushika mukamanyura batangwa abasoda batangira gusobanura bene ututwana dutoya tw'uduhungu bene ututwagiye ari dutoya ngo badute muri Rusizi noneho abandi batoyaye ab'inkotanyi zari hakurya batoya abantu bahunze bavuyiriya hose bahunze none bari kwarahungira bafira ngaha bareke kandi mwihenze mugafata umwe mukamuta muruzi turasana barabarekura ubwana bumwe bw'ubuhungu bari kubagenda babwambisa udukanju kugira ngo biyoberanye nuko gabaratuye mu Bugarama ngo habe noneho icyo gihe gakeri wacu habaye kagahenge abantu batangiye amahoro atangiye nko kuboneka nuko n'inkotanyi keraga zabaye nyinshi dusubiyega mu mihana yacu twese dusubiye mu mihana bamarega noneho uwo mugabo aravuga ati tuze kurebaga abantu abari mu Bugarama gatumenya bapfuye tumenye basigaye nuko abantu baragenda bamara gushika mu Bugarama basanga n'abagore gusa bakeya nabo abagabo bose barashize abahungu barashize mbese ucitwa umugabo wese n'umusore nta n'umwe wagarutse nuko niko abantu bashize nuko abasigaye turasubiraga turabazana turabasaba ndetse bari babanje no kwanga mu Rwanda ngo tubanze tureke ngo amahoro ntaraboneka tugira ndetse twabamwe abana bamwe bene twana tuduhungu twariko tutwiba tukatujana nyuma yaho nyine baza kwemera barabarekura barazaga nuko turatura intambaragira kumirakomeza yasigaye ikomeza bamwe barahunze twebwe twaramaze guhunga ntiyigezeho kuva ubwo ngubwo byamabihindura isura no kugeza nibyo n'ubu abahungaga barahunga barimo twebwe twahungeza Burundi imyaka 18 mu makambi ni benshi baratatanye abandi baza mu Rwanda abandi he na hehe nuko none birakomeje n'ubu nyine no kugeza uyu munsi nuko niko intambara yabaye pole sana kabisa no kwihangana yego nubwo byabaye gutyo nyine ariko turashima Imana ko mwebwe muri gihari baratambutse cyane kandi n'umwe biracyakomeje cyane rwose none nk'ubu nyine n'icyo wagira inama abantu babona bino biba abantu bakora iki kugira ngo bino bintu bise n'ibihagaze kurumva ko guhera muri 1996 kugeza uyu munsi wa none
turi hano nawe uri hano n'abandi bari mu bihugu bitandukanye kubera nyine iyo mpamvu yagiye abantu bakora kugira ngo bizibuze bino bintu turebe ko zohagarika. Ibi bintu biragoye nta womenya ko ukuntu abivuga kuko byadutangiye kera bitwirasira kuva kera na n'ubu twavutse dusanga bihari none ko turasaza bigihari. Rero njyewe icyo ntushobora kuvuga nta kindi cyomara ibi bintu usibye kwirwanaho nyine ko nta kindi usibye kuko abayirwanaho birwanaho ntabakiriho abantu barashize n'abasigaye barahunga baratatana ariko iyo aba abantu bari bakiriho nka bose kuko abantu batataniye mu mihanga batataniye mu mahanga bagataha bakaja hariya intambara buyirwanye kandi igashira. Ubwinshi bw'abantu ubu nyine gusa bazabumara intambara cyane rwose. Ubu nyine abantu babaye inkehwa urebe nk'abariya abana bari hariya mu Minembwe haracyariho abantu kandi ari utuntu tungahe duhari mbwiraga iyo abantu utekereza nk'ahantu amakambi yose ari n'abatataniye muri bino bihugu by'ino za Amerika n'ahandi ntavuze n'ariya makambi yose akwiriye za Uganda za Burundi za Rwanda za hehe za Kenya abo bantu bose batashye nta kintu cyo tunanira nta kintu cyoshoboka kubera kuko n'abariya abana batoya basigaye hariya bakeya mbaye mvuga ngo bakeya ni bakeya cyane ugereranije n'abariya babembera n'abariya abanyamoko ariko batashe hari icyo byotanga. Turagushimiye mu by'ukuri kuri ubwo buhamya duhaye kandi tunabihanganisha nk'uko twabivuze mbere yenda igihe kizagera twongere kandi tubwire igihugu gifite amahoro. Igihugu turagifite ariko twakiburiyemo amahoro. Nanone reka mbashimire abagize icyo abakomeje kudukurikira tunashimira na muzehe waduhaye ubu buhamya ariko nanone nimba wowe nk'uko muzehe yabivuze umuntu ashobora gutaha mu buryo butandukanye. Ushobora gutaha iwanyu kandi uri hano bitewe n'uburyo n'ubufasha wabafasha abariyo uko ushoboye kose Imana yabiguheramo umugisha. Nimba uri hano n'umuryango wawe n'abana bawe na ba so wanyu na ba so na ba nyoko ukumva ko wowe washitse ugomba kumenya ko hari n'abandi bariyo babuze uko bagira. Ni ukuvuga ngo ushobora gutaha ukoresheje amaboko yawe mu kubafasha kugira ngo babone icyo barya babone icyo bambara kuko biravuga ngo umukirisitu burya n'idini nyakuri ngo nirifashe imfubyi n'abapfakazi. Si ukuririmba si ukubyina si ukubwiriza gusa no kugira icyo dukora kugira ngo dufashe ab'iwacu. Na Nehemiya biravuga ngo Nehemiya ngo ukuboko kumwe kwaza akakubwira gute kubaka ukundi gufite imbunda. Ariko iyo abantu babivuze gutyo hari abantu bahita babishyira mu mutwe ngo abantu bagiye muri politiki. Gufasha iwanyu si politiki ni ugufasha ni nacyo Bibiliya idusaba cyane rwose. Mu by'ukuri tubasabe abafite icyo bashoboye gukora mu gikore. Imana yaduhaye imbaraga tuzishyire hamwe kugira ngo tubashe kureba ko hari icyo twaramira uyu munsi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Twongere tubasabe mukore subscribe abatarayikora kugira ngo ubutaha muzakomeza mubone ibiganiro dukora. Imana ibahe umugisha, turabakunda.